рада вітаць усіх і кожнага, хто мяне бачыць. У належны час каманда праграмы «Наперад у мінулае» выпраўляецца ў дарогу. Задача ранейшая – адшукаць і занатаваць штосьці каштоўнае з нашай агульнай фальклорнай спадчыны. Накірунак Магілёўская вобласць. Не марнуем часу, едзем. Говорила поле широкое, жито ядраное, жнейки мои молодые, серпы золотые. Придите завтра до меня рано, каб я не дожатым не стояла. Я не хочу у поле стоять, а поршнями колосами махать. Я хочу у поле стогами, а у гумне копами. Вёска, дзе наша каманда адшукала прытулак гэтым разам, называецца Каўгары. Дакладней, зараз яна ўжо набыла статус аграгарадка. Але ці захавала паселішча сваю даўнішнюю гісторыю? Я і кіруюся даведвацца. Як на нашай нівцы сягоння дажынкі, дзіва, дзіва. Бачыць маё вочка, краёк недалёчка, дзіва, дзіва. Дива, дива, Мінуў пэўны час ад таго, як улетку мы вандравалі па краіне. Сёння збіраемся ў студыі гуказапісу ў Мінску, каб разам паназіраць за адметнасцямі дажынак у Асіпоўскім раёне і выканаць яшчэ адну місію – стварыць новае сучаснае аздабленне для старажытнай песні. Хто за гэта ў адказе гэтым разам, я вам скажу. Па-першае, аранжыроўшчык Сергей Сухамлін, па-другое, гэта бадай самае галоўнае, юная спявачка Аня Зайцева. Пазнаёмімся бліжэй. Аня Зайцева – студэнтка Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, супрацоўнічае з кампазітарам Сергеем Сухамліным. Неаднаразова брала ўдзел у нацыянальным адборы песня для Еўрабачання, на якім у 2013 і 2014 годах заняла другое месца. Апроч таго, з'яўляецца пераможцам і лаўрэатам шматлікіх нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. Уладальніца стыпендыі спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Сёння у нас дажыначкі, шчаслівыя хвіліначкі. Жито дожинаем, Бога уславляем. Эй, полуднички будут гудуть, за полудного пьяны хочуть. Эй, хоть гудите, не гудите, полудновать не будете. Эй, дождёмся мы до тула, полудновать сады будем. Эй, дождались мы до ели, полудновать сады сели. Апошні дажыначны сноп жаўся моўчкі, каб не спалохаць духаў палёў, якія перасяліліся ў яго. А цяпер мы гэтыя жменькі зложым у апошні дажыначны сноп. Вёска Каўгары была заснаваная напрыканцы 19 стагоддзя. Тут было пабудавана 8 хат, якія знаходзіліся далёка адна ад адное.
Хаткі былі цеснымі і няўтульнымі, будавалі іх парубкі, якія працавалі на землях памешчыка Калагрывава. Асобныя спрабавалі браць зямлю ў арэнду, за што мусілі штогод плаціць вялікія грошы. Тыя, у каго сваіх хатаў не было, сяліліся ў казармах памешчыка. Ну вось і дажаты апошні дажыначны сноп. Я яго перадам нашай маладой жнейцы. На жнейка, упрыгожцы яго. От і панясеш гаспадару. Ну вось, дзяўчаты, у кожнага з нас па снапу ставім бабку і будзем прасіць у Бога благаславення. Так. Благослови, Боже. Благослови, Боже! Благослови, Боже! Благослови, Боже! А у садочку цвіла лілія, дожала жита старшая жнея. Сбор жита, сбор по нашей нивце плыли лебедки, дожали жита красные молотки. Сбор жита, сбор по нашей нивце бегли ягняты, дожали жита красные девчаты. Сбор жита, сбор, а наш вяночок не по такому. Кожний колосочок по золотому. Сбор жита, сбор. Вяртаю вас з спякотных каўгароў сюды ў студыйную восеньскую прахалоду. Як вы бачылі, прыбраныя кабеты, як на свята, выйшлі на ніўку, каб дажаць апошняе жыта сёлетняга ўраджаю. Усе работы ў нашых продкаў вяліся зазвычай талакой, нікога не пакідалі без дапамогі, а асабліва людзей сталых ды адзінокіх. У нас у студыі работа вядзецца таксама супольна. Аня Зайцева пад наглядам аранжыроўшчыка Сергея Сухамліна запісвае вакал для даўнішняй песні. Начнем с такого спокойного вокала на субтоне. Пусть он будет на субтонах, а дальше посмотрим, что мы будем делать. На горы вертится под горой корчомка, а у той корчомцы весь мой род гуляет. Вот сейчас динамика растет, Аня, и мы должны спеть дальше погромче, чтобы сделать историю из этой песни. Но делать мы ее будем динамикой. Лепшу долю. Вот первый куплет, он в принципе неплох. Теперь дальше идет развитие, идет история этой песни, и дальше уже посильнее. Ось і жито дожали, колоски позбирали, и пришло на нашу нивочку свято доброе дожиночки. Жанчынкі, вось і завяршылі жніво. Мы сёння дажалі апошні жытлёвы клін. А вось тых нежатых колосков мы будем завивать бороду. Это обвязываем ленточкой. Так. Была красивая бородка наша. Так. Ну вот, и жито дожали, и бороду прибрали. Оставляем тебе поле, бороду с жита, и просим Бога. Зароди жито на новое лето,
Колосистая и зернем ядранистая. А яшчэ под бороду я положу хлеб с солью. Гэта падарунак доброму духу ніўцы, каб на наступнае лето было жыта лепшае за гэта. Нивка, Нивка, отдай нашу силку. Дай, Боже, другое лето дожать. Густейшее, коронейшее жито жать. Нивка, Нивка, отдай нашу силку. Дай, Боже, другое лето дождать. Густейшее, коронейшее жито жать. А яшчэ з апошніх каласкоў мы звялі вянок, які я палажу на галоўку самай малодшай жнейцы. Вось табе залаты вяночак. І апошні наш снапочак. Ну вот и закончили жниво. Готовый дожиночный сноп. Можно идти до господара. Дякуй Богу за подмогу, что мы житейка дожали. Что мы житейка дожали. Да все поле рачком сышли. Да все поле рачком сышли. З прыходам савецкай улады жыццё пачало мяняцца. 6 сем'яў злучыліся і заснавалі калгас, які называўся «Чырвоны працаўнік». Старшынёй калгаса абралі Віктара Кушаля. У 1933 годзе пачалі ўзнікаць і іншыя калектыўныя гаспадаркі, якім давалі красамоўныя назвы: «Чырвоны гарлач», «Новыя птушычы», «Чырвоная буда», «Сялец», «Хальк», «Востраў» і іншыя. Да все поле рачком сышли. Дай нам вянок звели. Дай нам вянок звели. Дай поклали на голову. Дай поклали на голову. Дай принесли удамовку. Дай принесли удамовку. Дай поклали на талерку. Дай поклали на талерку. Дай пропили загарылку. Выйди, выйди, господарыку, выйди, выйди, господыня, сустракать з усяким збожжам талаку. Добрый вечер, господар. Добрый вечер. Добрый вечер, господыня. Добрый вечер. А у нас сегодня война была, а мы все поле завоевали, усё жито позжинали, сноп апошний дожали. Прими, господар, апошний дожиночный сноп. Дай Бог за год прыждаці, знов веселым жито жаці. Будь здоров, господар. А господарство его господарство не стратить, и он нам за сноп заплатить. А наш снопок не по такому, кожный колосок по золотому. Тебе, господар, снопок, а нам гроши в горшок. О, ложу. А табе, господынька, вянок з широкого полю з ядроного жита, на багатье, на здоровье, на радость. Примите и от нас хлеб-соль сёлетнего урожаю. Мирский хлеб
с новой муки, святый хлеб. Каштуйте. Ой, каштуйте, каштуйте. Смачники. Дай її вам булка. Жанчинки, жнейки, каштуйте. Слався господару, слався, як моложаєк не стижався, як я нині стижалі, твоє жито зажинали. За жіночками тебе, господару, наливай нам меду в полную чару. Дякую вам, дорогие жнейки, что вы жито пожали, снопочки посоставляли. А зараз я буду запрошать вас у хату, как пить, гуляти и до жіночки справляти. Спыняемся на пэўны час. Багата дзе і пад Асіповічамі таксама апошні дажыначны сноп, які мае сакральнае значэнне, тройчы абносілі іконай і прасілі благословення, замаўляючы добры ўраджай на наступны год. А з апошніх каласкоў вілі вянок, які клалі на галаву самай маладой жнейцы. Вернемся ў вёску пасля таго і крыху паназіраем за работай у студыі гуказапісу. Я до свайго роду пойду цераз воду, поплыву у човне я до белой пони. Аня, хорошо? Да, хорошо, все хорошо, но не хватает позитива. Там, где ты поешь про сестру, там тоже, но немножко убери этот драматизм, потому что, ну, все-таки должна получаться оптимистическая какая-то история, а не такая уж драматично-пессимистичная, как она у тебя выходит. Ставлю гэты снопок у куток, і хай стаіць да засевак. Частка зерня пойдзе на пасеў новага ураджаю, а частка будзе скормлена скаціне. А цяпер, мае жаночкі, па мёду чары, дзяржыце, добра жыта жалі, каб вы добра не півалі. Сёння у нас вялікае свята дажыначкі. А ну доставай, гаспадыня, скрыначкі. А у поліні укажета половинка, там дівчина жита жала, сама чорнобривка, там дівчина жита жала, сама чорнобривка, жала я нажала, у снопи в'язала, ехав казак дороженька, здравствуй, дівка жнейка, ехав казак дороженька, здравствуй, дівка жнейка, а уже тая слава по всій світі стала, що дівчина казаченьку серденьком назвала, що дівчина казаченьку серденьком назвала. У 1932 годзе ў Каўгарах з'явілася першая вячэрняя школа. Калгаснікі атрымалі магчымасць вучыцца. У калгасе з'явілася першая тэхніка. Пасля вайны ў вёсцы засталося некалькі ацалелых хат і зямлянак. У Каўгары перасяліліся людзі з суседняй Каўганаўкі, якую немцы спалілі цалкам. Так пачало нанова адраджацца паселішча. Было у бацькі 3 сыны і 4 дочки. Ходила батька без штанов, маці без сорочки. Гоп, мои гречаники, гоп, мои яшки, там уж мои гречаники такие не знали. Гоп, мои гречаники, гоп, мои милые, гоп, мои гречаники, прибавляйте силы. Пошла баба по селу, муки грецкой добывать, муки грецкой добывать, гречаники учинять. Гоп, мои гречаники, гоп, мои яшли, там уж мои гречаники такие не знали. Гоп, мои гречаники, гоп, мои милые, гоп, мои гречаники, прибавляйте силы. У крыницы воду брала, гречаники учиняла, гречаники учиняла, зеленою укрывала. Гоп, мои гречаники, гоп, мои яшли, там уж мои гречаники такие не знали. Гоп, мои гречаники, гоп, мои милые, гоп, мои гречаники, прибавляйте силы.
Тут, у Каўгарах пад Асіповічамі, каравай з новага ўраджаю гаспадары абавязкова даюць жнейкам. Называюць яго мірскім хлебам і лічаць святым, бо кажуць, мае ён гаючую сілу. Дарэчы, хлеб ніколі не рэжуць, а толькі ламаюць ці адшчыпваюць. Ну а цяпер самы час пацікавіцца, як ідуць справы ў Сергея Сухамліна і Ані Зайцевай. Не надо петь все эти мелизмы, они только на субтонах должны быть, либо с переходом на фальцет. Вот что-то такое спокойненькое, атмосферное. Атмосфера должна присутствовать от начала до конца в этой песне. Я до своего роду пойду через воду, поплыву у човне, я до белой пони. А вот кода, опять, она уходит на субтон, это все атмосферное такое, фальцетик такой, спокойненько все. И уходишь спокойно. Уласна кажучы, ўсё, завершылі дажынаць у Каўгарах, завершылі спяваць і тут, у нашай студыі. І ўжо зараз вы можаце ацаніць, як загучыць старая народная песня ў выкананні Ані Зайцевай. Слухайце, глядзіце і абавязкова завітвайце наступным разам. Пракладзем маршрут у Гомельскае Палессе. Абяцаю, будзе цікава. На горе горбица, под горой картонка, а у той картонки весь мой род гуляет, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляет. И меня не вспоминает. Надо что-то открыться, горку долю має, з нами не гуляє, горку долю має, з нами не гуляє. Опа! Я до свого роду по шиєчку воду, хоч я вмачуся, до роду доб'юся, хоч я вмачуся, до роду доб'юся. Опа! З роду не сажуся, гарячі нап'юся, дай наговоруся, гарячі нап'юся, дай наговоруся. Опа! На горе горбица, под горой картонка, а у той картонки весь мой род гуляет, а у той картонки весь мой род гуляет. Вербица, под горой корчомка, а у той корчомцы весь мой род гуляет, весь мой род гуляет. И меня не вспоминает. Сестриця лепшу долю має, ти з нами гуляє, ти свою лепшу долю має, ти свою лепшу долю має. Через воду попливу у човне, я до белой пони, да я до белой пони, поплыву у човне. З рода насяджуся, меду наедуся, ды наговоруся, меду наедуся, ды наговоруся.
карчомка, а у той карчомці весь мород гуляє, весь мород гуляє.